Mai ka hoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan rei nei lam mai tan riu dare. Asai August tarik chui na chanai kum singne na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. New Delhi August tarik chui na charuk. Naga civil society organization leaders kani India's Ministry of Home Affairs tuang officials nun New Delhi kau talks that kai kan metai insisting my resolution langam makanthi to na lumnu ma chamri di thai kane. Talks dai North York School New Delhi kau tat kai kan chongi kumna talks dai khwangnai inbu tat kai kan chongi to na sai member tachat Ministry of Home Affairs delegation kau tai rui Ministry's advisor for the Northeast intelligence value tong senior officials kani Manipur Commissioner for Home Affairs kasau kani cham thilai na United Naga Council ri Indo Myanmar border kau free movement regime lagan kan metatan na nunimak mai indau kani kani naga inhabited area kau border fencing tat kai bang mai tani tan na nunimak mai indau kani to na sa kani UNC President NG Lorho thilai na naga leaders Renew tuang phiding in than thek na naiba mai latbam tai ti thai lokani khani agitation tat kai ni mai latbam ni salokani kumna agitation tat kai ni mai thek te thu Manipur padat tang khori ti thai dat ni tuna sakani naga delegation nun tai ruin Wednesday August 3 na chanai kum singne ni china pung khau kan yu kai handa tang ni tuna cham dai ri ti thai kane Infal August 3 na churuk Public Health and Engineering Department Manipur roi August 3 na churuk nung Rai liang mai suna water tariff payments kang online billing portal loan su kante mita Infal Municipal Corporation areas kau kani Greater Infal koi cover supni the online water billing portal dai August 3 na churuk nung Faith Main Office Khoyathong Infal West kau loan su kan jongi kum na portal lamtai https://bills.faithmanipur.com kau zaunu puni mi tong platform ka than khau tai register chulau my consumers kani kai khun rui 2 meter palau na bill tai online sukangi Faith Department re January kum singe ni na pung khau tai trial suna ka hau kan mikau chingringu phai padai rixecue na tachat water meters install sulau na dangka lak rixecue na kha revenue collect sutang thi tuna sakane loan sumai mung khau tai Faith Secretary Hungyo Warshang IAS re ka hau rai khau tu IMC kani Greater Infal areas kau focus supni kumna dui lani mai kai khun nun re water supply maintenance division ta alam na water meter ka than install sukang ti thai kani Infal West kau luk mai nun re division akhat Khoyathong kau ka chu lau nu we kumna Infal East re division kanai porompat kau ka chu nu we tuna sa kani Chief Engineer Sangrai Phau Vashum Superintending Engineer Thokcham Bebina Devi kani bai ma officials nun re online water billing portal loan sumai mung khatai ka zau kane Infal August 3 in Churuk Coordinating Committee on Manipur Integrity Rui Independent People's Tribunal Tong People's Union for Civil Liberties report ta tan na nimak mai indau kan the kokomi thilai na report the community akhat na ta liang na mansai goi ta sai alan khang politics good mai khani Chin Kuki Armed Forces Tong separatist agendas kau ta mai report date na sakani kokomi rui August 3 in Churuk Tuesday kau statement tipat kan me thilai na phai suruk rixecue na padai page report Former Supreme Court Judge Justice Korean Joseph Ray, Chairman Sunaka Siam kan metai Manipur ta kalang tipat khang khani inchum meta lagan na kiram ang may pri ka siam may report date na sakane. Report khata Tribunal Roy Kuki Chin Armed Groups tatu galaw na Maitai Group Arambay Tango le Maitai Lipun tatu kaluay na hilawi. Report kau intuk may latlubam. Nun hilaw magi tiki separatist narratives kang report ka siam lawi khani Maitai community zan tamalana hilawi tuna sakani kokumi mitong report lam kha public review tat kai ni kumna alat me latbam hilaw mai khani inthok mai point nun law ka saw mak mai koi tai phupat lana PUCL khani tribunal member nun ru kha legal action la khang supni tuna sakane inbu na civil society intellectuals khani legal experts nun ta mobilize sulana Manipur tong integrity ta nga khang karam puni tuna sakani PUCL IPT report hai insum mai khani karit nai mai latbam ma ge report hai ri Manipur khauchu jang khang insum mai khani khakhata ko kari kandiu khang hilaw mai latbam ma ge tiki narco terrorist group ta chuang mai khani national security ti inswan kai khang hilawe tuna sakane Infal August 3 na charok former Manipur Chief Minister N. Biren Singh Delhi kau based on a non-profit organization PUCL tong report ta tan na nimak mai indau kan the PUCL report ko tai Manipur latlu hai thai magdak na patwang rami tiki plan suna tipat kan tong di to na hi kan tongi N. Biren Singh Manipur kau khat khata kokari na chu zak mai naidat khang karamba mai lung kau mi tong report hai rui Manipur da kalang tipat khang community ka khawlu mai ti aman khang khani misunderstanding ta machong mai tan e to na sakani PUCL report hai community kanai ka khaw
จุนจับไม้คันนี้จูจางไม้นายขังสุบ้าไม่ตาเท่าสุเล่ามักไม่ตานเดตุนะสากันเนอินฟาลออกัสตริกจุยนะจรุกมณิปุร police รีออกัสตริกจุยนะปุงูเขาอินฟาลเวสต์ดิสทริกเขารีการีเฮาไม่กันในแต่นิมกันเทมีแต่ซันเดย์นุ่งทาวบอลดิสทริกเขารีการีเฮาไม่กันขาตานิมกันไม่ต่างบ่ายไม่กระปั๊มกันในแต่นิมเด็ดกันจงงี้กุมนักกันนิวเขารีเฮาตัดกันไม่car kanai khani two wheeler akhat nim in phangdat kan thei infal august tarik chui na churuk manipur governor ajay kumar vala re ahmedabad khautat kai kan mai commonwealth weightlifting championship khau gold medals lawang kan mai mirabai chanu khani chanambam risikanta singh ta thwandu law kani kum sing nei chui na pung commonwealth championship monday august tarik chui na pung nung tat kai kan mai khautai risikanta singh re kg richiru category khau top position lawang kani kumna mirabai chanu rini women's Rigdai na tachat kechi category khau gold medal lamoi kane governor re expose khau mirabai chanuri manipur khau sauka mai kaloi na phungwang na chabuan azu ta lungning ti thawlo na ba me kumna manipur khangna ram na india khang zauka mai azu phungwang lo ba me tu na thunku mai indau kane former manipur chief minister n biren singh rini chanambam risikanta ri zauka mai phungwang kan mai khau nei la mai indau kane Haflong August Tarik Chui na Charuk, Indigenous Students Forum, Indigenous Women's Forum kani Mahor tong public way Guikhanliu na Dima Hasao District o Mahor Town Khao sit in protest at kay na Mahor Degree College lalaw kang demand sukanti. Puam nun tayo Dima Hasao District, Mahor Khao na my higher secondary school Khao multi-stream facilities, commerce and science law kang demand sukani. Kum na incham na nun Chief Minister Himanta Biswa Sarma kang Memorandum District Administration Khao ri tikalalaw kani. Tamenglong Football League August tarik chui na charuk result Dailong Youth Organization versus Model Baptist Church goal kanai cha law kanai asai August tarik chui na chanai match schedule tingzin khwangthum kai megan khau match number 15 Tupongcha FC versus Bulls United Tamenglong ting night lon pukphabu tarik chui na chanai kum singai na chui na pungu law chuan ting rai na ye kalan night na ye tingzin muak na ye singbang ting rai na ye pukphabu tarik chui na tachat kum singai na chui na pungu Lao chuan kalan ting sin sing bang ting rai na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lao mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek jan rek ngan ma nga thon ku wei. Asai khang tu cham hai khau ring ngan lao thi. In thuan lao thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei.